Ora ke ufanga penga I tal fata to pe fa fa ke tu me. Fale. Ke ko fam ke fa matala pe ki he mawhai o tohi tapu. O to tonu ai ke tau whanongo ke tohi tapu. O te tau hanga o lolomi ake mo oni e tohi tapu ai a usia. Whakauhinga mea me tuku whakaholo. Na tau tau noa he tau programa e uko iri. Ki he whakaukau whakapeto kua koe whakaukau ai wesiri ana. Nau beha koe ke umau e whakaukau koe ni Mission Wesley. Koe ko whio no kumi e. Whakaukau koe pehena e Mission Wesley koe ngai mawhai e wha. U whai kono whainu hinu e tau lotu. Ai kau ke tohi tapu, kau ke au sia, kau ke whauhinga mea. Koe tuku whaholo. Koe ke umau e eo me Wesley. Ko mea ko umau me Wesley, koe tohi tapu. Koe mea e kou ne whakaino hino ke tek tau tolu. Ai lotu mo oni. Ai ke te au, maino ke te au ia. Koe ahoni, pe koe lotu whakawesili ana, pe koe hae whahinga lotu. Koe mea tu he tauto himi furia koe lotu tohi tapu. Koe lotu tohi tapu, koe lotu ia koe na tari I tonga. Ne hau me kau whai whekau, ai utalama himi tolu hiwa taha. Na e tuu ki ai lotu. Pe au me kau whai whekau, o whanongo e motu, ke mea e tohi tapu. Pe koe mea e tohi tapu, ko tuia koe mea ututoni ke taonga whakamama whai. Pero wambe, ke whaki program koe te whai koe ni, te whainga ke uhanga whainu hinu mo tolu me tohi tapu, ki he mahu inga koe ke tau whanongo, ki he re o e tohi tapu. Ma pene utaha noa ki mua ke uinga koe nono tari e whakasoto maa he tau wafta valu he Conference lahi koe ne Access Uniting I Australia ni, e whai siu rai o e tau koe ia. Ko hinga mena nau tari ai, ko uhi he na nahange nau toro he kau whaafonga pāroti koe Conference, o tātāpuri nau tue ki loki. Ko tau peto kua te nau, ko te huanga me mei mahamani, ka nau whanonga to kua ke leo o tua, ke whainu ange lau maare o tua, ai mea koe ni isiu koe ni whakasoto ma, pe koe mea nai ton ke tari e siasi pe I kai. Panau tātāpuni nau tore whare. Panau, tamuna nau mai ko whahage e siasi e mea. Hau nau tore talanga to ke siasi. Nei, hanga lau maare e o talanga nau toru he tātāpuni loki, usai pe whakasoto mai. Sai. Mandu koe ngai mea koe ni koe ngahi a usia ia ai kakai. E anga whewhe e rewa hatau pe atu. Uhala hoa usia. Ki tau lawe tau tōru ia o whawhekiki he a usia pe. Koe mea petana te tonu whakatonu tonu ake mea koe ni koe tohi tapu. Koe wei na tonu ke o mai nau wa usia koe nau tue na pehange lau maari e toko e usai whakasoto ma. Pe o mai e ke tohi tapu. Koe uinga puke. Tau mai ke te tau tōru pauro koe pot wholo ko toa pe ne whakamānawa. E uinga na e mānawa aki mai e otua. Tā no kia tu ta moritoni he ne himi ne peheai. Koe kakai kotoa na nau whakwe wholofola, na nau mau pe mehe a fiona. Koe uhi ngai whakamana wai, na e mau pe mehe a fiona, mau pe mehe otua, ai mea kotoa pe na nau hanga hiki tohi. Nau mau me ho mai a lau maari o otua ke teki nau tolu ene wholofola. Koe taimu tau pe te rea te ho te manawa ki tō, o whaingata ki te rea momihi te manawa ki loto. Sio, ko mea koe na tonu ke whai koe he, ta wafta havalu ke kau Conference koe ne United Nations talani. Koe lau maari e nau setane, na ne hanga atka mo tolo mea koe na talatu, o sai whasoto ma. Hanga weweta welu koe lau maari e setane, koe uhi, he koe lau maari e otua, na ne whakamānawa I koe ai tohi tapu. Ai tohi koe, koe tapu kātua. Koe lau maari e otua, koe e na ne tala kia mō sese. Koe whakasoto ma, koe mea whakari e ria ia I he ao o otua. Koe te loi o tua e, ko tau otua ka tahi e mea koe te malawa tau otua ke whai, koe te loi o tau otua, ke ne tala e mea ke ka Moses, pa ne tala e mea ke te tau tolu I ha ahon. Ia, koe mea mahu inga au pito e, ke tau hanga ilo, o ko ikai ke toton ke tau whanongo ke tau tolu ke hea usia ai kakai. Ko toton ke o mai ko toi ngai a usia ai kakai, pe koe mea una ongo koe mea e tala he lau maari e, o mai ngai mea koe ia, ke sivi I ako toa pe ai mea e tohi tapu. Sai, pone tau hake tohi tapu, ko matara pe ki ai au raksion mai wha. Whanau ko rau te e vesko ni mission mai wha, vesu raki, perewa e sen mai, si o whaanga. O te mautui ki he lau maari e furi pe, si
ai ku mai no pe o la ngai me ngai lau mari no ma ngau e holo o ka wa lau mari ko nei pe he e ka fofonga i nei tingi na ne taangi usai pe frasoto ma o te mo tui he lau mari fuli pe ka mo sivi ngai lau mari ko toa pe ke ilo pe me he o tuai he tolai e ka palo fitaloi ko alot ki mamani siko me mawinga o ku e lau mari o ngau he palo fitaloi mo nga bido me ko ni mandu na e ta no ka si o safate pe amo e happy e ko me foka motu ana nao ke nao fa na fe nga tau pe na ma e ke ka palo fital pe tan ka palo fitaloi o sai pe ke a pe e ke palo fital ko mai kai pe ha mai kai e ta u sai pe ke a pe nga ta to pe ke ha o ke fe pa ki me ke tala me tala ka palo fital ko ha winga me ko ha o ko tala mai me ta tau ko tala me ka palo fital pa tala ne va e mai kai na shue ke kabineti ko atua o tu o ngai lau mari e ba kan he fulanga ba nga fe na hanga o la waki ya e hap ke alo mate he tau pe nau ha ngai lau mari tala pa lau mari ta talang ya o ko lau mari loi si o ko pe me lau mari loi ya o winga o pe e shon tau sivi e me o tau pe tau me ya fe tau ilo e lau mari ko o tu tal mari ba ia ko e nia e me te mo ilo e lau mari o tua. I longa ha lau mari o ku whaka mo oni a Sisu Christ mo ne hau i kakano o ku mehe o tua e lau mari ko ia. Pe longa lau mari o ku i kai ke whaka mo oni a Sisu o i kai mehe o tua e lau mari ko ia. Pe ko lau mari e fia kalaisi aia ko mo whanonga o tu unu masai. E tala mai pe whoke kau me ko ni unai tingina na tu e pe mo na tolu e na whakamon pe mo Sisu ka koe. Koe uhinga si o ne koe whakamooni koe a Sisu, ai whakamooni koe nai whai e ka apostolo. Mandu koe mena tala koe e Sisu ke ka apostolo. E hae lau mare maa ni, pa tene hanga o whakalea e ki nau tau, ke nau rea, he ngai mea koe nane whakahinu. Hino ki nau tau, ke wanga sione whamahino me mea koe e vesione. Tala mare wa, e sione e mea koe ni. Ko ki mau tolu, koe tupu me ota. Ko ki mau tolu, ako ne uingani ki a te mo e ka apostolo. Ko ki mau tolu koe tupu me otua. Ko ia o kune ilo ai otua. O kune tokanga ke te ki mau tolu. Ko ia o i kai me otua. O i kai tene tokanga ke te ki mau tolu. Ko mea ko ia o tau ilo mea e lau maari aia koe koto mooni. Ma lau maari aia koe koto kāka. Aia koe lau maari ko mooni tokanga ke whaka mooni koe na whahe ka apostolo kia Sisu. Ma tua mea na kei wuke tau sia Sisu pa na kei hanga Sisu hiki a mea. Ka apostolo ko na tau na whaka mo oni e Sisu dan Sisu e hifo e lau maari e te ki na tau pa te na koe ka whaka mo oni ke te. Pa koe na whaka mo oni ko whaka Sisu, na wanga o whaka mo oni mai na hoko ma Sisu i he kakano. Pa sa koe mea na ta mai ke te ki tau rohe ya ngāwe wa he ua, koe taha ngai u nganga ngai nau koe o mua kisas whakaristiane, os koe hono e whakaurui koe toko toluafe koe a koe pentekosi, po ta mai rewa, ko mea koe na nau whai ngai wahe ua, ves whaua. Pe na nau nofo whautu mau ki he whai ako e ka apostolo, mo e whakakautaha, mo e pakpaki o e maa, mo e ngai whenga lotu. Sike mauinga. Tara mai sio ne, ko nau tolu ko nau ma e lau maare koe o e mooni. O nau whanongo ki he whaka mooni ki he ako naki a ka apostolo. He ko nau tolu nau whaka mooni ki hoko mai a Sisu, na hoko mai kakano. Te pe me whakamooni tohi molomona, ko lau pe muia, ko maina ka te awea ko Sisu kehe. He ko Sisu e koe ena e tohi tuku ia he whamatala ka tohi molomona, pe alu e ki langi pe hifo mai Amerika tok whae malanga he mounga. Koe Sisu e ka anoa ki ai e whakamooni ka apostolo. Ko Sisu ka anoa ki whakamooni ka apostolo. Sisu na ne whae pe e malanga he mounga i ka areri. O tonga ne ki whanonga haroi maamani, pe toki haere haki ela. Keke, koe kuinga ta anoa ki meani ka inga. He kumatoa ku mahu inga i he ahoni. Ka pau koe kei nofu ngai sas koe ni unau tala to kua koe lau maari ena ne tala i usai pe whakasotoma. E kau pe mo koe ia i he tu tāmaki he ngai sas pe he. Mutu koe ngai koe kau parofita loi na whakauha pe ki nau tolu he aha koe na hifo mai e tu Papiloni o whakauha koe Jerusalema. Ko sere mai e tō tape profita mo na tala e ne kanesa i ke whakahawhi tangata koe. E i kai te mou hao ki mou tolu, mou peheto kua, koe lau maari na ne tala ke kau whai whekau, o ne tala koe lau maari o tu au tonu ke hau, o ne whaka mo oni
ke mea e toi tapu, ke tau whanongo, ke whakamo oni a ka apostolo na whai o kau kia sisu. Ko ui ke whai mea tau whakahino, ko tui au koe mea i toni, ke tau whafokia i siasi i ahoni, ke tau nofo, ke hako nake e toi tapu, ke ne hanga whakaton ton mea ai tau ngahi au sia ko tau pe, mo ngai mea ko tau pe tau tala ko mea lau mari, e tō mau kore ke te koe, whakahino hino mua ho siasi i ahoni. Ke ome ngai au sia ko tau pe, mo ngai vi sone, mo mea upehe koe tala he lau mari, ke whakaton tonu ako wholofola, koe mawhai ho wholofola, ko e te mau mak mea e whakahino hino, ke lotu mo oni, ia Jesus Christ ko alo ko mau whanga ui. Amen. Marabetu mo mea mai, o whaata mo tolo ko tau pe, mo mea tua whai.